Awawiemu nsem eya dosun ewo ye man mu Ghana ha sei. Memo bibia akwa ba edeba emergency Ghana TV eso. Enne ye story a yen saka no ye mame ede na sem abeda ma Lydia ewo Lawson TV anase Lawson FM so. Na awawiemu nsem ena ye mame ede aba. Awawiemu nyama ofemu no. Utie mu nsem a ho bedwiru. Sisi ano yenim se yese ye kwa awawiemu anase enye awawiemu nsem edoso ade ani ku ade ni fem wabetire mu ewo fidiem ha sei no eyawe hosem ansa na obesole fi ane die ne ya solve ni issue ne ede amane sanse sisi ano awawiemu die si a nkofu bebebe ya omaji so mu form ti enhye because eya doso yebekọ ne akwakotie emu nsem ede aba ne ho emfa no ena mesunti no niku no eye nyame bia ne bo enje so eni ti ya chese yebekọ ne akwakohwe video ne ede aba subscribe na like na fa comment so ebra comment section ne ase na hyen so emfa ma afoforo ne yenkọ ne kohwe video no ye ba na bia atwas Mami to say okay, what do you know they say? Me patron Candy. Candy. Patron. Would you Candy no? Me patron Candy okay. Habib. Candy Habib. Okay, yeah, tie wasema o de baye ne. Me patron ene asema me de na ewa han say. Na meti kumasi ha dara mini sofo bi na yete bantma. Na mi free tamale na me de betena akumase ha tamale nso na mebusuafo ho na omotim papa nua na ete ho but me chidie me papa nkasa free Nigeria me maami nso free wa no kra na nsen akra na me kra mi hu na menim kra se me maami ho na free but me betena akumase no sofo bi Jimmy Felso bantma north na me ne tie o hwe me kama na me ne yere ne ma me hwa me sumo mo fine na yeti area ho a me sofokitwa o di Pastor Gabriel ni papa ti 3 houses utra ye fie no bebi ana metena ubetra mfie miensa edan miensa edu me pam twa mbitwi na enye papa nti mu fa ncheme o de akoso kandi awo kan yete pa ntiro mu betra fie mie dan fie miensa ansa na wodru sa sofo no papa ne fie ne yiri wa abrochi na omo be frɛ me sɛ memra na me menua aduane ma ne papa no na me kɔ hɔ a me nua aduane me siesie fie hɔ kama na me sofo kitwa no ne sister mama onu te ahudwu kwada so hwimase ho na ote na obaaye na obehu mi na osi sister you pay juma papa oba be say na oye neat say oka sa na so obepe me ama obi na me de esere na me twemu sa wono oka sa no wankanda okuo bebi a mission house na me mete no ekọ bisa me hu nsem eno mo ka kire ni se candidate o Nigeria ni no wa ba betena ha na ene ni nyina te ha omo ka kire no ono so ko fie no na okobo wu abrante ya mede wa ba ha sei be ma no na one ne wu na ti ni fie na o ka kire o se manya yuri di amount na odi sei ena odi me number de ma o nti na o frɛ me na me no kasa but na enhye nye serious biasa Miti mission house wa mi bua sofu yi ni yiri kama me hwa ni se omudi nsemsem bi ba se sofu same ono wo twempena sofu same ono wo twempena na akoye se ni yiri ni ba be fa sa asem no serious ena misumi ka se se de esi ba ne de sintudua ne be Bible say sintudua be ba de be nam ne so aba no onue ente eti sa de age me pe baby fufuro ye den ekotena ena me frɛ saa mama no ka kye ne sɛ me pɛ bebi atena na so me bra metena ne nkyɛn ɔno nso ne ma ɔno ani fie ɔne ne kunu na esie na ɔmo nso aware gya ya na be ma no gya fie ne ma ɔne ne ma mienu no na ɔmo tim na ɔse me betena na me kɔ ne nkyɛn tam na be ma ya mi kana sɛ me no oni hɔ na ɔkɔ wa ɔhɔ na ɔyɛ ne dwuma nti me kɔ tena ne nkyɛn wie ye no etwire na be ma ne bae
na o ka kire mama ka kire ne sem oyere no me de na aba o e na ende nkomodidie mu ana oho mepene so ma abra ya me ne wote fie ho ana o ka sa wo de wonti fie ho wa na wo ye wedwuma nti wo de me kɔ wa ama makoboa ointment na wo ye e na me di wechi e na me kɔye ye kɔtena wa 5 good years me ne umienu wa na ye tina me boa wo me nya adwuma bi aka ointment me ne unyina na ye na ye bubu ogu bottles m ye wi ya sa tena ye to so kata ne nyina so sa the labels are label na ointment no na gugu bottles m me pa cho ye gu dansen kese no ye wi a na the cap sa ebubugu o de ye bregu table so no osesegum na eduro na anadwo anase ade chia na ada aye dendenden by then no ya na afi de ye den kataso no aboabo anu ye wi a ni asesegu baby o de be ko track no gi the labels tenase ni glue de toto so a no wa pack egu box m owi a na de akwankurase na me de meti wa akoradue no no de ode nam nkurase mi so mi ofie na obi pebia na matonga ama no sana mene ne ditna 5 good years within this 5 good years mene na aba Kumasi 2 times because ni maami wo Guinea ni maami ba free Guinea ni ba obata Kumasi mene ni mienu ni nyina ba ma ni maami ode mi ba twia ni maami se ni mpena wo ne ye den etie yeti wo fine asembie ni ho mi ana mi som ono ene ni maami ne bra o maami kwa na ya sansan ye chi akoto aye dwuma no so o kakra na nyame adom ena mitiwada akoba ko no si kandi wudi o ye boafo nte wo se menu mienu ye ware enti san ko ka kire o papa sofo no se me be ware o ena o ma me ko ja me kwa na me ba mi san ba Kumasi ebe ka kire mi sofu yi nsu mi ka chense be ma na me ne tin so be ware mi o hwe asetena me ne o mo de tena ye no na nya asetena boni eno Jimmy ka kire me se bra na bra wo cha so sa ko wakasa wo ko ne nchen ama o ka kire wo se candidate onya me ba ma adopt no ena me ne tie ena wo pini so se wo be ware mi oho since mama na okọ bisa mechi asem be ka kire wo no wo ankasa mfa me antena se oba am bisa me se kandi so we Nigeria ni kura ofiri hi ana ehimfa krom na wo am bisa me da wo de wanya odo foforo ena woni no nam na yekọ bobra wo wa nya sika wo kura wo de ma mi koye kwa na TV nsi ho empa mattress da fom akonya nim me no ye adwuma na sika bae no me no wo so me nsa na yekọ odwom ena wo koto fridge tintin no eto empa tabo no na ye be fa mattress no to so eto plastic chair eto TV eto speakers akese a ye dede wo dem minu mienu na ekọ odwom na ekoto digum eyimu na ye di kofi car mu na ye di kofi na hwi ni dem ho ena o ka se oba se minu utena ende bra na ointment no kwa oba Kumasi ha wo be twitwa ewodwom so mu wa ankro mu na o mu twitwa ho niema but minu ye adwuma ko eche na afi ankro na wo koto untwa biom na o ka se kan de ende ho o lack na o ka sa na ye nyina ye de tie ena o ka se obe ware mi no maami aware bag pe oba me dwunu ho because me hwe menim ni mechi ama me ewu papa ewu me ni obia me so me free kremo mu na me se me nsum kremo na me sum Kristo eni na me free me fie me papa nua pe na eti wo me nua no ma ye wo mu e ka me ho wo ho omo nyina wo sire mu na me se me nsum biom ena omo jai ma bra boye de ma me betina sofu sami ho mfie pepepe sofu sami kura mfa me antena se mbisa me se kandi ufri hin because na mission house na me tie obian free baby say TV so say radio so anka say omo baby kura yira because na esom na amafa no na omo nya omo adwen say omo di mechi e wo saade anim enti mi hwe sa na me no wotie no mi kamu no mi ma wa boka wedding bag na wokoto ye na mi wura mi bag mu eyiyi mi ntade dada eye bag no mu ma na wokope rap ho because wedding bag de ye miem because na me mpɛ ka na me obuafo somfo na me no tie mama wanto tuma ba kompo eno ani wedding gown na ukọ han ye eno ejuma na me no ye adwuma na ye sika na wo de be ye wedding we ko han wedding gown
eto mpaboa me de be wedding emu gold ni silver no any bag gold ni silver no any chain any watch eno na auto any ringa me ni nyina ko edum na ukoto ye ansa ukoto usuit ni unyema niema dia na auto ma me biom ye wedding wie ya me be fie pants ni brazier na auto to mpaso ma me na me de share ya u fa me o say akwanu mpeso oje uni mi dae pants ni brazier pants ni brazier maame pants ni brazier maame no toye e na odi tu eda na me ye wedding wie ya ba fie nu pants ni brazier e na toye e na odi tu mpa so e se no something romantic and ase me ntia fie e na me fa share ya ansa na one me da that's from after beginning of marriage no no ne me edida sa edano ena ye de tiwo me ye free bisa wasem ma me mpacho metie brazier mpacho pant na mpacho e che se wo no anwumre na mo ba beda no e odi gu mpa no so se wo no beda nti one can't so ne me beda nti but that was wedding gift otoma me say oye romantic minje another maame no wan hye me say me hye but me na me free me pem say if it say first na wuto maame de and me maame hye na me ne unye de eni enhia na me hye na me ne unhia that's one to hia maame bio entuma nka ho hwinka ho me so man hye maame na ayefro na wo ye no wo ye wo ho ade ansa na wo ye ayefro no engagement Saturday why no na betina say me pa cho Nigeria ne ba ye me pa cho sofu na wo G2 mu say wa family sem ni biological daughter no ono ene ni brothers of friend empanyimfo na sorry na na metimu no empanyimfo metina sorry no me ye chorister me ye secretary me ye prayer tower me ye so many things say see ye ko bantama no ofo obi hu mi bia onim se kan de mitena efie ho sumye ani ukru no ene da so yi me pa twa ani TV no so me pa twa ani mpa twa ani enti yes ano obi omo gina obi anka me free tamal ha 5 years akotena me mpna nchen abasa ye be ye me ho ade anka me ye hwan na sofo na agi sa ade na tum nso omo gitum ye wedding ne ma ne ye fefefe e wo sofo na anka sa sorry them ye wie ye na ye kwaye wedding ye kwa KMA ye kwa KMA sansa na mintita mal kumasi hasenti ye kwa KMA omu bisa me say ya sorry no wo de ye sign court you na me nso na me nim nti me free obi ye friend Ronaldo ene ye matisa wo abrochire me nim country a wo na me bisa nse Ronaldo mpacho wo nse na me ni kumasi ha mo sorry ni se e wo court na no see there be time no so yensu ya ye o say time no catch me say sorry no wo bi na me catch there KM fo no say ye say sorry no wo bi no say ende o mo say ende say ye we wedding na ye besensan wa sorry them nti ma ye nye ho ade wo KM ho ye ba ye fie be ye engagement Saturday wie ya ansa na ye sofo kitu e catch me say sa ebi ni asori dem ho sa marriage certificate no ebi ni asori tenti no ebi ni asori dem ho enti ye wie no so for Gabriel so wonu kura be yi no hu one na ma pe nipa ba akwa aka no ho because omo na omo tamechi na wa pe nipa ba akwa aka no ho na be ma no so yi nipa mienu na ya ko KM ho akwa sensan krata no for dachi me ko ka kire wo be ma yi say asem say na me so for ka asem say si a wo ni mre ye nkwa wa because ya be di esika ye di ye bu aboanya ye ne ye ko pe ne ye nya na e ba ye sa ba ne akoye mami sa mi gina so pa ka asem mi nsa nkwa wa e gi say ye sa de no kra sa na nkeye ye koye aware fufuro nya ye nyina ye expect say na me mbi candidate na me expect say bibi ebesi echire enne aba mi hia certificate na aya ade a minya entakwa ba ye ntem later no ka so no kra ne bra ka kire ne say certificate no ma ne nkosan enya sa ye ware a ne japade nyina meje nti wodanya mi asese ya nkosan certificate na je say o wotrimpo a odi yes ade no ma mi yakotena wa
ya ye adwuma ye wo ho a ya nya firstborn ye nya firstborn maame me wu me firstborn me to ho no ye say me free hospital 2 days me da ho na akwala nom no fo me timi ntena me to so bia ma wa ba free hospital ba o me timi ntena me to so na akwala no me no fo me da ho sa 5 days ya de me to kam ma me timi ntena me to so obi ti wona me de me ti ato ne na so den na to ho no ye ma me wu wie ye me nim de aba awo echinsem na e ba ye na me fan sa to wa no de ni ointment na oye no e de isra so e be ye west afede odu anu akasa na no de isra so mami se be pai mami sa amre no e gise uti didi atema na bre yi di matem enti na me nya ma adwun se me ware oba ni mami ewuo a woni obi oba betena se ahwe no e na wa mama ja ejuma ba betena se wo ka se ejuma na me ye no ensombo nche nkwala a wuti wo na awowo no ni nyina brantie we hwe nya me nim kasa ansem ni nyina akire me me di makuma manyame de enti a me toredi ana me gi ni nsem ni nyina de me twebe nkum ni nifa hwan na me kwa akọka akire no ma free me busuafo ho me nim obi a me fa sofo na ogina aso kwa se ono nso wo ye wedding ni wieye wo ko Nigeria oni obi ko Nigeria se omu ko se ti bi Yoshua ho se hwan ho omu ko ye oba ye na adwini nyina aka abom se se sofo no nam kwa ono onim kwa se wo wi afe sofo na wo jema wa mami enta mi kan omu ti bantama omu hwe omu hu sofo sami enta na mi de pictures fra pictures no omu hu sofo omu ti sem mi kan di na mi kasa yes any sofo sami ya ready be bo pastor no so ase si ami tuwe wonim kwa se we de no kwa majai da because asem ne si yan mi ye de akwa ka che no no jiji na emu mami anko o wa hode a he would have anko be fight ya mami but ono so ne hu mfa no ena me yi meni afa de me toa nsem bia me gina ho ya hu ade bi e wo TV no so abusuafo awo mu nsam anaka ndi e ka ho asem yi rabai sei na ohunu amane ade ni tua ne to kokko na we kra ya blend nti wo hu se de esitie na ena wo se ni kunu no wo tini ultimate ni bia no wo de afaso otini ointment ni bia no de afaso eti bepem ne ya wo ka sei ade ne da so tua ne to sei ya kandi mame to aso se we ye wi ne aba ho so asem ai mame me pa cho yes ade ni nyina na omudi me call hospital na doctor di omu operation knife ni bi paye pompono ina nsuo na ebe see what is say pompono paye pompono na afi de nsuo ewo mu nyina pie afi de na metena meto no so mami be ma mi ko ware mi di anka nya minka se nya mi na edi mi ko tu sa mane nu unko asore mi po ye ko wa mi na mi di mi ko dwa Assemblies of God wa for Assemblies of God mo amuhwe mi munim kandi mi na mi ti we ya ne ma ye se bibi na mi ti TV so no ni nyina o haw ne amane a cha ase di mi afam ntira ai se pa sha mo fa ne picture na na o ye wedding no nto na sesi ya na wo so kwa ye bibi no ye nhwe mi na chas wa for Assemblies of God omo beta mi mechi eto mi mamienu na me ne na awo ni nyina edi nya sa wa ni abusuani bia wo ho mi so mi ni abusuani bia wo ho enti mi de mi ko join Assemblies of God ena omo sofo ni nyina ba ye na omo be hira ye mamienu nyina ye omo naming ceremony mami could you believe say firstborn ye wie oba wo a utena fie kakra ansa na 4 months u de akwala na akwa dedicate ya wa so mami mpacho mi a o 20 time we na me ni brantie we na etie mo ye TV we na se no da bia nye se hwempna se tam na eti wa 2013 no 2013 na eye wedding date no na wo hwa se mami that time no wo ko barbering shop a baby a chance wo bia me kasa kire utie mi wo ko barbering shop a madam it self photo shot odi me die na chi na ma ko tena ahwehwe na chi na ye shave no wo hwa ma ye shave ni ye o mi ti se mi direct mi nim barbering mi ko tena kire na o ye shave no na chese baba na anyi ni ya wo ti bi ka chense yi fa ni se mame na sa time no wo on pie da na me nka no ho
Yon pie da na me nka no ho na me nso na sebi at that time na me nso me yobi na ogina so enso mama ni a me dia betena ase nkola mienu na ye wo mu wieye o sei atiti wo sha sese wo twempna wo ekura na ase wo ma me be ma itimi kọ ekura ase na waba eja oba de okunu atukwan waba wa ye dua amanu dia na ebeye dia ankola da den a wo be pinu ho akọ ni ho se okọ a onu so che 3 weeks 1 month na waba one day o sha say so wo ye ne nema one day me ko da be ma yi nchen mami tada no me ko saloon eye mi ti ewie ye anaju makeup mi ye bi ehye 19 na ehipi unufo na lazy nkwanu che say na bright na pants no ehye mi turu mu tobo na chese ye de o de ko da mami pan ni shem pants no pants na eyi no ahoma no ehye mi turu mu na me de akoda be ma yinche be ma ya nsuro nya mi se oba wa nka so wo tisika ko ware no be ma bie na no a oba jamaifuo wodie wotimi tena ta abra kotie wura wase abra ye ndi wo enti no sori fe mi nchen ohwa ma mi hu wonyina yiraye asesebi ukofa mi wo kwan so abonten e na wo ba be fa me mami yemi ya ohwa na mi sori na mi ko fa efie kesi e ba wa na de sene asante for friend no ata de tinti bi sheye peduku chimitu mitrinwi ko pe bebi dae wo bu abam wa mami hu bo nyina adwane mami mi yes more than otna mi nche for 1 week mo ni mi enhia no mami said wo dress na wo de kokoda ampa no so no me pa hwa sanka bi o mami hwa ade mami me si me ko saloon ko ye mi ti wo ko ye wuti ena anaju na mi ye makeup anaju na mi tena ase fa pons twi me nim ye pencil me ni echi nyina mi so me ne mi ye but chance ama ne me konkora no because me nya 1 cedi a me see precious the pen be go school me nya 2 cedis a precious be back say open school fee yantua makeup se no so ni se de ya mami mi ye na me hippie sa 19 buy a hippie wo onufu no there be me see sa 19 na e buy that time na en na wo so wo hippie onufu na aha ni nyina ye lace enti no transparent yes wo gina ho a wotimi hu nipa no body na e wo mu no na me share pants na eyi no na pants no ewura me turu mu na me gina ho a me hu se ade we de me bell ho a man so mu kra sabi obi na ba sorry ama 3 weeks na ukọ ye ya ma hu yi what timoko kakra ama me nso me ho ayede ato me bebe me ya wo hu na asem a obe ka kire me sa tam sa na wa si empna twi kwa so di atam na odi ma me se mimi kan di me ya tutu ya shawoni ye nimi a mitimi ntenase sana chance ka kire sana chance bie na no wa fra no ntuma ntimi so nya de ame fra no ntuma ye di ye wa na anya o ya ja o faye mami se no wa ba amane ni bia ya yire ye ho atia mami asem we nyina kosi se pede a wo chance ho asem we ai kosi e mami mpa cho ba ko be o man kra be ha me come in mami we nyina be twem wusi wa ja me adan ya atiti na wudi mi fam ni nti me se mi kosire mi papa nua wo ho afi na mi buru su ka kire ni se papa nua wo frame se mi ko hwehwe no because atiti etore bia slaps etore bia otimi to fan regulator na wo do mimi chance na me ni tena ya me hu se sa TV yetimi yi mu programs ni na ma me hu ni TV na eda dem so ntimi hwe TV ya ka wano ko mic na so ntimi hwe TV wo yi programs ni na wo betu kwan ya che se wa shada na wo otimi dum fridge o lock fridge na wo tu safo no wuti fie wa ntimi num nsio wo fridge mu wa ntimi hwe TV wa ntimi nya access to fan chese na yakayaka de na no yen satam ni nyina ma adwene yem se na wanya girl nto wo titi ukwaya e be fa so wankasa obeka se mi nware bi ma mi mfa me bag eti kandi se akosi se na mi ami yes ano ma mi hye oh yes ade no wie ye no na mi ka se gise mi kohwehwe me busuafo na wu se si ade mi wo busua
enunti mi kra wonu a Charles no de ni iPhone ma mi kra se mi fa ko se be ebusuafo no be hu se mi nso mi eden mi wo ho na mi de ko ebusuafo na mi san ba na mi ka che o se ma ko ebusuafo si a omu pese omu hu mi ko mi de wedding pictures ko because ye ware no esan se minim se omu ye nkramofo no frɛ omu ko anya de omu beba nti ma nfa omu involve but se si ade ni kono na mi anu se wo se mi san ko na ebusuafo no hu se mi ko ba ye na me ka che o se cha se si ama ko ebusuafo no se de omu so mpese omu hu bra ohwa na cha se ene mi nya nware ubiem se wo hu cha se mfie se ni mami ye kwatena wa no 5 years sesi a me ba panyin so 12 years woni na wo mienu ba ne bema last time a Charles hu wo ma no eye da bai ma mi time na me nya tu free wa e ka se wo jai mi na okọ han wo jai mi ko han single room ma me na me ni me ma no tim e na oba ho wa jai mi wo di wa no si wa jai mi wo ka wo nyina wo mimi ho wo ka wo na ekuta mi nsem yu obufu imire bi e na wo to unkawa no tutwini ye se a ukawa wa minsem mi nso mi kawa e wa minsem ututwini wa dem ubufu ye se sofo no na e ka se unka se for better for worse nti na wo kan na nso nti sa de a emfiri wakuma mu na de kan na otutwini ye na mi sisa ye uja mi ukawa da so wa minsem ma me eno na e da so kuta mi enti ekita o sese wo hye ana ekuta mi se odina no e na e ka se wo ja mi nso wo nya mi because ye wan fa wa no e na o de ware mi o share wo kawa wo share me kawa ye engagement we ye wedding na wo di wanu si wa jami na wo ko han dai ma mi ko tena mu wo sa be dada me oden wo ka kire me se wo be ka kire obusu afo se wo nya me enti mi na ho na ne sa fa mi na mi sa da na wo se di mi sa nyem me third born we ye na wo be ka kire me se man ko yinyin se na engu a Kumasi be funu mi Accra be funu mi Ghana be funu mi di mi mami esa ni nyina be chiwi ase mi nya obia adan ya mi twa no ntro se mi ye Nigeria ni ena mi twa no ntro se mi ni ebusua ena onu ware mi wie ye na afi de makọ yi mi busuafo aba se me busuafo nie enu nti wono ware mi wono wa mo ye mampofo mo ware siremfo wasem nyina no na sem nyina wo de gina aso se mimi twa no ntro se mimi ye Nigeria ni a mi ni ebusua wo Ghana ha but echire makofa aba se mi wo ebusua a mi papa nua wo baby sabio asante fom na mo ka ma asem wo ma mi no papa wu a wo ebusua eye din se wo ebusua etu dia de na nya me nkwa na mafaka wo sire mu dia ba ha Charles na me ni jaye ne bepe me na ebusua ni akukokora mfre Charles mbisa ne sa de nti na wo jaye kandi ana de nti na wo ma ne nkwala no sika ma mu ndidi mia emu niema sie emu nsupa emu cleaning emu mopping hwe de ma hia ye wa hia ye me ba Charles gina homa no so eni nti yenko ne nkonko tie no ora Charles amen hello mami Charles ya mo ache mejo so ha ye Lawson TV na oyiri Cindy wa ha Cindy Charles gina so kandi ba chonya meire no what Charles gina so Charles wo se nya oyere ne me anya meire no me pa cha nya oyere ne me asori be ya na nkrofo be na ukoja ya aware no wo mu nsem omo a omo do omo means nonsense sign bibia na makwakọ me kwakoye koja omo ama obi menya meyere no na I say mimi hu se ma ye wedding na woda won nsa so eno no ma sensan krata bia ya sensan bibia mo anya no wa sorry dem no solid no aye no ha me ma me chance me nyina mu nche oyi yetie mi hu wo no mi sister ba ko na nam no so sisi mi sister no elate sisi ya mama ana mi sister no ehu wo no so ye aduane ma opapa ana o ka che me se awako hu oba bi ona oba no opesa me wan amesi mi oba ngi se mi hu no mi etu ba ho no mo ba ye no mi hu wo no na mbusa ase ufire hin na so we Nigeria ni okay Nigeria ni okay fi nyina Africa ye ana mesel ka ne mewale ana msi na wabusuafo ewo hin na oso wabusuafo nyina wo Nigeria woni wabusuani ni bia Ghana na msi okay etim ya ba ye wedding no kula no
me wofa me maame and my sister no nyina e do tenase almost 10 hours busao secondly wo busuani ba ko kra o Ghana kire ne yenko no ho ne yekona yo kom yakoye tas ye wedding wieye ewo enough ye wieye no na ye be fie mi hye me wedding gown na mo frɛ me tenase Candy mame nkasa acha sen kasa nyu wo me yakoye ho ade ama obi no na kina bi asɛmfufro yakoye ho ade no wie a na sa asɛmfufro obi pie sɛ wusuani no a ebekwa akwai fa asɛm aba ana wo se wuni busuani wuni obia wa ha no ana am so okay yate ana ma walo awie ya koye wedding bibia awie me no kwatena ase ya wo ba ko ya wo mienu afa me ti da komete ho no mo abeka chem se la cha me ko pesa me ko tamale eba no tamale dia asɛm na wo ha ko no so busuafo ho tu ka so busuafo ho apɛ na mka che o se okay wo ka chem so ni busuani bia me wo ma me wo papa o me wo fa ho wo ka chem so ni busuani bia ti se wo so wo busuani dia na wo akọ na ma lo fa bibia dia akọ na wo ko ba duia na nye wa dwen se bia me best me sia be wale me no waja san tro na wo twa no me no wale biem etu ko e kodi be 1 week e na wo bae wo ba be dru ya na me ka che o se saa de na wa ye ntim me ko haida ya ma oni nkola no na mo akotenam na mo akola nkola ni tu years ya be 10 years na ina me sa me ten kola na ma ten kola na ko ba bi aminti me wale obiem Chase mami misa wasem sa bia Candy otwa wo ntro no nko ani nti no e che se awarija ya aba wunti bi nware ni biom oba utwa ntonya dakro akopa no watwa satamale ho wako plenu kan be mienu me ntie yamra na ekọ satamale ho no wako twice first one me no tena me no te na me nyanwo we kula ana o ka kire me se me so me no ta me busa se bi adwuma na wo ye ana o se wo ye teacher ni wako training college awie some say okay wako training college awie dia ani e obetimi akọ education office Nigeria and Ghana ye nyina ye use do one kai curriculum etu obetimi akọ education office no ma apost ana also call ye no wan wie enti no ese nam so okay ani wan anya hwe mesi am akọ 1 year akam so call de you are equal am so call 1 year account ana am so okay ani o mesi akọ me no better one ayini nyina na ko ayi education ko ayi corporate forms na eco school now e bia me bia no wanko adan ko me wo ha na be ka kire me se yesi ye mo ye exam sibi wa kla enti no wo pese ko na akotwire bi na so onya hwe na ma uska na wo de koye wo koye not knowing say enya nkra akra na wo ko temale ho na wo ko Candy no me fa o phone chance jiran so mami that chanity ani na the property that time na work no mimi ntwanto Uye yedine tie mi ukasa no yedine tie mi mami ka twa no nye bi enu wo so na ayi tamale bia tamale adina wo so tamale nipa na oyema oye carry transfer yo waka wo de ya te saa time no na wo nware mi na ya twimpna mami tie na ya twimpna o that time no wa na adwin say ye be ware ana mi ka se endie mami nko mechi nko hwese mi ka kire me bisiafo no a wo mo be pini ana enti mi ma nka kire ne se oho na mi ko ba ye no se nka mi twa no ntura mi ko ba ye no ohu tamale ticket wo mi bag mu wasi wo ye Nigeria wan kan kire no ni busuani bia wo ha eno nso nti ene wagina so awose wo ja aware no mami na waja mi aware a ye wo mamu mienu aha mami ta tie mi say mami kaza mi kama se mesi so sa die eti anu mami alumu ye yinyina enu ye ja ya mko haida ma me haida ma mi da mu bi pia ni ho ama fa ma mi da mu nyina wo ka no kredi anya mi ehu wo dia me dia na wo di mami wo dem dian the rest them dia na mi tim wo dem dian esa de kan wo dem dian mami wa mami hwe se tie papa esa to system fufro esa de ma bibia ni wa manya anfama
What's our crime? Me say, oh, me foul. Wokumase, my foul. Wow, intimacy. My head out. Wow, I want to know. Men ko hide my wokumase. Na what now? Ma me hide me mouse come me. Me amen ko pedai no. Papa, why jump you? Wa ko pedai no a pedai a wo pe no. Never time ko di o kan. Who feels old chantro wo mo no. Na wa bisa no. Mr. Charles tie yamre ni nti no. Ya pese ye hunu asam na ni so. Anu na me church mu acha asam na me. Onti me nye. Dia wo feel say old chantro wo no. Charles mi pa twa nya abutre. Charles jina so wo mi sa wa. Charles mi be pese mi bisa wa asem. Just me pese me no. Ada wo yi bia biem. Ende tie, wo ne mi be wo pa nkola no wo ye ntem ni die. One mi wa asem. Kapra no ayi se. Edi anti na mi ka kire wo se mi kokuma asi na mi ko otamale. Mama, eti me wo ji sika na wo so ko ha. Cindy, ora Charles jina so. Cindy abaha e ha ye Lawson TV na waba wode na sem aba bedan ye. Na sem nyina ne se one wa wo mienu. Ya cha se wa bra wo hu yi ankasa. Se waja no won hwe nkoda no. Be ye 9 years ni. Charles tie dia meka no. Ana ye bibia adwuma me ye no. Ana nsa me ne uja ye kwa me di me bibia ma wo no. Me dwuma no kura gui. Ana nka adwuma no nya oba me sa fa na che no obo a me mu a. Tie dia nka adwuma no kwa. Charles ka me timi nya enya bi. Wa mane e bebre no. Ka me timi nya adwuma ni. Tie dia ye ka no. Charles tie ye din ne tie. Candy Charles jina so e die na wo hwe no ho anu nti wa ba ha sei. Charles me pa chaw tie me. Entie mo. Entie mo. Wo ka se wo jam no. A wo ko han dan ma me na me timu. Wo sa be dada me sa nyinsem me. E fa fa me ko hospital. E ko yi nyinsem no guye. Moje tu me. Wa ma me sika kora se me fanto eduro. Wo ja no odam wo se me nwu. Me se sa nsem we nyina chi no. Enya anu kama yi ho. Tesi enkwala no. Asamu amene na kan se mi hian kwala no ofo mo mle me. Me o de me ko yi nsengu ye. Me se no ko o de me ko Lawson TV, Universal TV. Charles ko Universal TV me. Ho ne de o hwe Charles etwem. Dia oba UK nyina anyem dia Charles eye no kre anase enya no kre. Charles ye di na tie. Obi abaha sei obi a woni na tena woni na wo mamu mienu wo sei won hwe enkoda no afi wo yare emfie nkuru ni ena sei ni ena wo hunu wo ma no enu nti wode wa ba sei beye wasede ese bema na hwe enkoda ni mienu enu no de wa ba ha sei enu nti yedi na tie samene na Canada da sese me no kan ama wo ye se onkra ba kunu paninu wo pieces okopi ba paninu be ko pieces okopi pieces ti na mbo ano so okofom wana ni high school a okono ye private school see pieces it is wo ayi no a wo de no baba ama na be start wo kumase ama mati ase enu aka bibia mo mati ase sese Charles enkwada no wo hen Charles enkwada no wo mo wo hen omo ne ho okay why na hwe enkwada no school anu busumi bia no na hwe enkwada ni school Charles mina na me ho mina busumi na wo hwe wo mo wo enkwada no emfie sei ni mi hu omo da ekobe 9 years ni mi hu omo wow busumi bia na me send this come enkwada no kandi akwada no wo manya mfie sei enkwada no mi ni wo manya mfie ma me se si apanyinu wa 11 years se si 12 ketwanu wo ana wo hu wo mo da woni le tikura ma kuma kamaru kura be hwehwe wo mo da sese no kandi wo ka kire me se kumase na wo do o mo ko eti wo pa kire se Charles se mitie wasem din na badwefo nyina tie wasem din a wo pa kire se kandi etwa wo ntro enu nti no wo jai no ya wo nhwe nkoda no na kwan bi so no wo de kandi ya adwuma na sa wo de ne yede busan se de busumi bia men send this come no Charles me pa cho nkoda ni da send 300 cedis ama Charles busumi bia na wo send 300 cedis nkoda ni me ba busumi etwato a wo send wo 300 no eye da bay Charles busumi etwato a wo send 300 no ye da bay last time I me say men send this kabia man biem aya wakache me no e hihye bibia say wo say kache so pedi ba pani o mo ko fom pani no ko fom wa ya wo de no beble me
It one man quiet. Omobeko, I tell you, Omo. And I'm catch you say, Ufla, what can I offer me? So I'm every year, or Mamma Quintino. I will do a more beba. It means $100 man, I saw Mobla. Beside 400 cities, amount. I know you had a bay, no. I know you had a bay. I know. Omuma quiet. That bay upon my chas. What was that? What woman? A ganamra, says a woman. I was saying to me, show woman. Yeah, there's somebody says, I'm going from one says here. That time I call from one. From one hour, I don't know. See the man. So do I move or the no Banu because school of Kumasi. A teacher said, what parts I said, a quadano, one mamma won't change, I won't shank Colano. Yes, I didn't see. I didn't see. Me man in Chamabe. I best say, so the other son in was I'm trying to say, no, my son did the amount. I'm trying to always. And I maybe so said, last time Sika, what the man Quadano, yet that bay and old Chawabe. May say, the American man says, oh, I Bia waka no ganamra ene wo bedi o wa hefa Cindy se kandi o wa he kwada suchumase kwada suchumase o ya de adwuma se asante atuma boku na mewo o pa mesi so o pa some hwan kwala no a on fa omumbla so on fa omumma ni akora bia he bracha say mami ye be hia wo ha Lawson TV ye be hia wo ha say na ya ne maka ya me wo say me apa wo fura mi ameka che na me nsan kwala no do o mo ba na me ka che me wo ye be ma o de enkwada na ba na ye hia wo ha say chance ka che nsan me wo kumase no tie resi ameka say tie se si aya ka say wo kumase me ni kumase me wo wa eti da be na wo ba se si me si sha ankwala no wo de wo mo be ba Charles, I know you want to be from Randon Shawonsem. Charles, what to be from Randon Shawonsem? Anything you hear or Lawson TV has say. Now, what to me, I Cindy say what the can be 10 million. Now, young for one see. Cindy say what the can also 10 million be 1,000. And a dear be was what 20 day. Me pa chow last vacation. Last vacation now. Up to now, I won't first come bring Colano, and no, I'm G.O.B. one I'm in Colano Co school. And 10 million. How didn't Colano say, and come in, Minu, and how much I can. And Yamaka, and 10 million, so me catch out said the Fiabusumi be a medium Colano, Aqualaba could be a 5 million, 3 million, and now Diban. The rest of the now Mr. from a pescading young Colano, the school, and some Colano says 5 million per a child. Nipa ba could be a 5 million. I say me ya na e wa me to no. So refia, una odi me call confirm not chi. Omo ka tell say me Sambra hospital. When you want to free and also say I am west. Me traffic wala me so na me to afọ. Bodia o chi. Me do work of confirm not chi. Hey, what from you uncle G? E wa me to no home. Me you know na me do work of confirm solid work of confirm not chi. Hey, Charles, what can say mo? Mami wa wu pipa no. Mami, me so Chase, sir, wo se wo wa ye de ye hwehwe a bibia wo beba bia no e wo se ye nyaw na wo ne candy e betra se na wutimi wa ankasa mpokra no wo se enkoda no hu wo mache enye wani wu se wa wo ma wa wo mo fa ne mransa na watimi ahwe wo mo onye du o mo adwane wọ́n mú yàn ní ẹni tí wọ́n di ọwọ́ wa yàtẹ̀ yàbẹ̀ fura yẹ mìíràn ní ntì kadi ma yẹn fẹ́ wọ́n si ọ̀rọ̀ Charles ẹnkira yàdé ma wò ni yẹbẹ̀ hiàn ẹwọ Lawson TV ha sey na ẹmra ẹni wa kàn sẹ bí a wọ́n tutu pàápàá so ẹsẹ ẹwọ́n ní ní hwẹ́ sẹ wọ́n fa nkọ̀dá ni ma wọ́n hwẹ́ wọ́n ma ẹ̀yẹ sá ni mìíràn ní tiẹ̀ ẹni ti wọ́n sọ yẹ dẹ̀. Kapra kura ni wa me de be ma no so ba we ntima dam amadam dia wa kan e betimi aye ho ama Charles dia wa kan e betimi aye ho ama e kire se oba yi nti wo se wo yade ye owo first born no e na BBC ne to e na wa nkasa wo de ointment ni bi e fifa ho se wo hu se dia ni city Unu obi ke o ya le busansa ha mani e kuro no me all film ncha ne kuro na wu obo ama me all film ncha ne kuro na wu okay mama mfa munsi yemre ni nti no mama mfa munsi Charles akọ na ko fa wa ya o de abeto me o yale oda se
Candy. Mami. Also yare. Aye. Aniti yabahwe yenye mu wate. Ka wakoma to yem. Ekro na wa to know. On pa mo fan ko Supreme Court me se kapra kura me fama no. Me na me ka kira mo no. Munni. Wo free kro be so. Yenimo. We asante ofri mampo. Me se mo fa me ko ba bia mo dum be ko bia. Ada na o kan say because bibi Charles. Abrante no. Charles. Yan chami ti kwa ni ko me ka me kapra kura me fama obai. Na Abrante adai de na ha no. Charles. Ensem bia wototo ba ha no. Odwen se yati ha ye di agora na. Ose dia na ino fa na yede na be kwa ye betwa ni ti. Ana meti ha. Mimi ni agoro. Wa ma me kwa dia ma me nka bibi kakra no. Bibi face na me nka bibi kakra na afi. Kan bibi kakra na Charles enfri so. Oh sir. Kan bibi Charles prekon na fi so. E wo se emema no ye hwe ne ma yi. De di kan abrantie nsem a wo keka no afidie su yi. Aye abufusem. Airtime. Na hinso ka ho. Se wo be for oba gina tum aware no ne na wo mamu mienu na aduru ba bi ati sei ekwan ya wo gina so agya wo ba no enam mara kwa bi aso se wo se oye Nigeria ni na akire hu se wo abusua wo ha ntiden eno anko ane mfomso a sebe wa ya nti bi ma wi ase da oba wo ne na wo nkwada mienu wo se menwa ne biu on se eniema sei ene duru ba bi nipa nya akatua ne yewura fi ne yaye me wura ho pa de ama me wura ho ne se ekwan a wode sister ya oti hai na o kana sam na faso no abrante na humobro ba kumpo ebi ni litrim Davio ne wiase oho de nipa guo no otwa ma yanka no kranchira abrante se kwan a wode sister ya faso yenye de nam so a amma watwe ne ho afri ne ho eye sister ne yare no efri say wa hu say sister na be yarefo wo de adesoa e ba abesoa no e de sa na te dia onko na busuafo ho onko ninchi onfa ne ho ena nkwada wo ne sister ya wo nkwada mienu se ne wo boya mane more than 8 years ni se 9 years ni wo ho nkwada ida onye be ma sebe oda adwene ekona nim de ntia ma me kasa ne se obi a wo ne oba wo nkwada mienu se nkwada no da hene so o mote hene so o ko school ben emfa no ho wonim uti afidie so ka kire se ba bi e pe yemfa nko asa te ho ba bi e pe yemfa nko a ba bi e pe so ye no bekọ ya na nipa dwen se da bra wiase no utumi de utumi wa hoɔden ye ne a wo pe bia na ofa ho adi tese woni obi obeka na sem e de ama no nti wanya no de wo pe wo de ye no owu kura mfa ho onye obi okaka na sema kire odi asem na beda yen afisem ha ekwan bia so ba bia chance no wo no ye ba hwe na kire kwan na mra ene na bi se yatimi ko fa nipa na ye de ne kwa ateti ati sem ne ye pa ba bi ko tena e pam no se won kwa o ye sister na asem o kan ya me hwe na picture na me ra ho wa so ni nipa dua so ba bia sister ye duro ne ne wa ye se bi wo ye nipa na utumi de ne fa sa ha wi mu eni chance no pa baabi nyina o se ya mfa nko baabi ya yenso de ne beko baabi baabi ya de ne begina bia de ne begina efi se wo de sister yi afa kwan ya enye so e wo se ye gina sister ya chi ne yakode ma no baabi ya chance no obi amra ene ne bedi onko ware obi pictures nyina di adanse e obi na no wo se na o ya meyire no onsa so onna no oda ne nsa so no ha ha nani hwe nanim sister yi da ne nsa so oda wo hwe sister ya nim na sane abrante ya ye afede onim no kra onini ba bia enti ma no so ho maame ma no so ya na duru ba bia mo hwe yi da bia me wasem bia me kan se oba wuhia be ma hwe ne mo maso di ansa na obaji atum ne natu anamo a woni natu anamo mema no ebi ne mo ahwe ne mo maso di awuhu ne ye anko to ne bo ase no hwe chance mo maso anko be hu se chance on fa mi gosi ba bia se o se mama bi ene pride ne ma no eno de danchen obi introduce obi mawo se woni ntu aware mu na mo a eye ne ma mienu ebetuma ye papa betuma ye bone but was nipa no sedi ne ye no kwasema oni ehumobro bemma bia woni ehumobro ense sa ma mo so di du achi wu kura mfa ne ho okay ada
Me do bibia se so jibre ma yekohwe video ne eba yem na ye ma me asem a oka wa ha se ne eya we hosem na so efe bi nso no wanya de ebeba ne sen na bema one ne te waka che bema ne se wawofo e wo Nigeria bra onim se wawofo eni Nigeria na asem a beka wo Lawson ha sisi ane se na nebusuafo eye nkremofo enti no pese oye de otwe ne ho efi nkremusum no mu nti na ofi na wofo nchen na wofo empene se ono ebe Christian omo ebe ye nkremufo na omo mpene sa ade no eni nti na ode fi omo nchen enti se wakosia bema na bema so pese oye oho ade ade na ese wo ye kanu kwenu che bema ne se ni na mentwa ntwa nka che bema ne se wa wofo e wo Nigeria efe bi no ye maame no wanya ade se ubetimi atwa ncho ache bema nti bema no so behu etire a ya obi ebe hye ni mu wo hu ni se wetwa ncho because isi anu enye wawofo na ebeje awawe no obi fufuro energy ejina emu eje awawe ne de mawo nti se oye use ya onu ehu ni se wetwa ncho tu wawofo bi animu nti we wawofo bi ntimi betina mu nka se webu me ba waye me ba se because at the beginning of marriage nonsense wetwa ncho na so no nso munim se muntimi emma court nkrata na se muntimi ma certificate mundi kan enka enye se mwedu baabi nansa na mba ma agin se mo beka ama nipa no ehu die so oye de oye nipa de ya adwin timi sisa anytime nti eba ya adwimu a mo ma yenye ne ntem na ka we anka asowe no e won hyehyɛ sa anka omo ye bibie wie ya no ma sensan krata no wo ho no na so oba ne kasa no si engagement no sa time no ansa no beka che asowe suffocate aba beka che ne se asowe ha de sa de ne ye ni bi wa hase emma sisi a bibia ye den asisa e de fi be man side oba no because of me who say because of ncho na otwa be man nti e na be man no eye ne sa sisi a 9 years ni be man no enye na adwen se obehwe nkola no sisi a hye de wi awaye hye de wi a waye ya we hosem papa ne yesre no pa o de onti nenim na onhwe nkola no na bibia entimi entodi for me my side no na me ye de make because maame na afom enye nkola no e na afom enti onhwem no onhwe nkola no na maame no ya we na e won su ni se papa no betimi aboa na ne ho etimi ato na ke be ye me de papa all the way trying to na so yesre onhwe nkola no efa because 9 years a onhwe nkola maame na ye bibia like me hu maame ne wedding pictures na me hu maame na otifidie mu ha se ya na me wa aho so be ne den enye sie wie ntu ni bibia obetimi aye ntimi to me ne de papa no enti nenim na onhwe nkola no ye fa asemu entu ye hofu ye kwa relationship bi mu anase ye kwa wawe bi mu a ma ye nkutwa ntro because eye den ya nipa no obehu etire a no see a different story o eno so ebe kwa akoye ade fufuro nti ye fa story we entu ye hofu ene oba bi wo ho nso oba wa bra boma owo lack obi nso wo ha oni lack nti na ka mimi hu ne se so metimi aye den asolve omo issue na nke be ye mete because sometimes broken homes and so dear the nyama bebre ye den eba say nkwala no enya father love no sometimes no na the broken sa ntitiye no na my nkwala no finding it difficult our life no so man to omo ho ase die a yesre papa no onhwe nkwala aha ena medimu ebesi na meka usa ha egusa emergency Ghana TV subscribe
na like na fa comment nso eba comment section ase na share nso emfama afufro no edi ameji so ani keche mami esi enesen yebesa nso edi nhyiemu ewa ha bio. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.